vanoi gam tina kuki chate ho zo sin bon chawin jing kap ha tolbol ni sim som le li tuesday ni khu in zong jing ka thu so ngai ki du hiti thu so ngai tau hiti Liangmai CSO Lnif hon zani zanorin sim som le thum ni khu chun thupun khanan so da uvin Kangpopi district hop sunga maren mei khu sunga Liangmai nu mei ho Nscn thingloi mi hon avo naw sangten thi mo na chanuvi Nscn mi vo ho cho waike achan eo maram thangal region lamkai na hidanin zong Lnif hon Phongdoh vi zani masa tolbol ni sim som le ni nilha atil zani dan sagi velchun Nscn ho mi som ni velin maren mei khu sunga in khana kona Liangmai nu mei mi gup le pasal mi ni cho an anepet lai ta uvin avo uvin ainu cho da hla loi na ding vin Nscn thingloi mi hon Liangmai hot chuan het sa uvi Liangmai CSO LNC ho akona thupi kamuka silvin chumun chu da hpo wing etin chumuna anu nu mei hot chun Nscn ho na don buduvin LNC ho to ki ho to na dingin phat nei piwin tin Nscn ho hinga nge na an pilud vin ahin la Nscn ho an nom po vin Nscn ho nu mei ho chaki uvin thagum an sopan ngalo vetin zong Lnif ho chun Phongdoh taw vi Nscn hon asay na wachun government in alam piu do dal tapo amo vet lo hil diu ahidan Thuho na sayuvin nu mei ho chu ting pumin azeb ovin abud hova atho ovin amethal bat hovin atat ovin hatin an sugen theuvin avo na wachun thisan kai hil zong anumovin chuchi nu mei mi gu bhoki won na ho chu Nscn hon akai ke piovin su siding zong ago ovin chutia Nscn ho achalo na ho chun nu mei ho thanei na asu ke pi na ohina banin nu mei ho asu mol pho naw khat hi tin zong Liangmai CSO Lnif hon Phongdoh taw vi chutia Nscn ho nu mei ho chunga chalo chu aphamo the jingin athil bolu chu amei san manu ahin achalo na ho chu society in ki pomlo hilding hi tin zong Phongdoh vi Nscn hon avo ho nu mei ho chunga thu adi atan pi hin ding chule chuchi mi vo ho Nscn ho chu dan nung zoya got na pi a Nscn sunga court martial ti chu sipai khat hina abol khil naw chunga got na atato api ding chule Nscn hon voina ho ahung kho sit be masange ya hi chi chungchang thu a adin muno ahin Phongdoh ding ule mopuna hingset kila ani ding winjong Liangmai CSO Lnif hon Phongdoh taw vi chule Liangmai CSO hon seinawa achunga demand ki pe ho hi na sa mo a ki koya thilsi ahung hluna hi le Nscn in mona zo si ki poding hi tin Lnif hon Gihna bol taw vi Liangmai CSO Lnif in chamdila hin khom ding akidein ahin la Liangmai ho sunim na dinga na kitong ho zo si chu kado dal ding hi tin zong Phongdoh taw vi kuki nam sipai kuki National Front ne lun hole kuki Students Organization ho chule nam sunga lungel thei zo sin tulai thulela ho aphatta lo zin kuki chate simlai chapang ho zo si namdang ho skula kai sa loading ti a aki thang sab jing to ki hlonin simlai chapang ho mi tam taung ki chon do tawin ahin la kuki te school ho a school fee ho admission fee ho le tuition fee ho tamwa le tia phunloi zong mi tam ta kitan Senapati district sunga school ho sangin Kangpopi district sunga school hon school fee adia admission fee ho le tuition fee ho tamla zo vetin social media la ho in an thang tai chutia school fee chungchanga sele sa jing lai ta chun Sadar Hills Private Schools Association hon achi sa December ni sim som ni legit sang ni le som ni le li ni khwa thupun khat an so do cho ahung thang kinin Sadar Hills Private School Association hon ga na thupun an so do chun seina kilol na anum sa dung zuin sang ni le som ni langa kuma ki pat private school son admission fee hlom pena dangka sangthum le zanga ala chi diu le tuition fee hlom pena dangka za sagi ala chi diu hitin an Phongdoh vin chuchi athil bol ho chu Kangpopi district sunga thimjil na lampang khanto sa anading educational standards khanto sa anadinga bol hidanin zong Sadar Hills Private Schools Association ho chun an Phongdoh vi chudabang thupi ho zuilova admission fee le tuition fee hlom cha cha la ho chunga godna kipiding hitin zong Phongdoh vi chuchi private school association lamkai hon asay na wachun school phabebin admission athona bolding
free admission hiding le private school association hon an kite pi sau tuition fee sanga hlom zola ding tin an thlang sabovin apamo the jingin chutia thilbol ho chu kangpupi district sunga thim zilna quality ho asu ni mo ahina banin kilolna anum sa ho asu ke naw hi tin zong Phongdoh tawvi Meitei terrorist UNLF pambe fiction hon hunama numei susi khat chu akeng an kapi tawvi Imphal naga mapala khaidem nongden kumsom thum vel pasal khatin Imphal khupi sunga hotel khata room khata changche a meilei numei khat amin ki Phongdoh lo khat chu zan khwa kein hunamin analupi in an susi UNLF phone ama pa chu an hold uwa akeng an kapi o hi numei nu chu delhi a khipat inlam zona hungpot do hin chule pasal pa chun chuchi numei nu namun chuchi hotel a chu aloi hoto birthday party anamanu hin birthday party aman nung chun hotel staff ho lo pet ta chun ama pa chu hotel staff danin numei nu na room sunga chun agaludin numei nu room sunga chun aga todenin numei nu chu hunamin alupi 18 UNLF phone Phongdoh ve misu sepan athi mon ho angai dam an thumin numei nun zong anangai dam to kilhonin ahin khu anakilapon akeng anki kapi hitin UNLF pambe fiction hon Phongdoh ve Ukhrul district LM block hup sunga mulam khu sunga kanilei ki bol ho ekar somga velcho combined team ho Ukhrul district police sole 6 Manipur rifle so chule BSF hole BR regiment hoto forest department hon agawat thlapi tawvitin Ukhrul additional SP Ringthang Hongchuin Phongdoh Meitei Council more MCM hon Manipur Governor Ajay Kumar Balla hinga ngen an boluvin more akona galzam ho meilei ho ain ho wa Nscn lut sa hinadinga governorin panhila anidingin ngen zong bol tawvi governorin an say more asum kolvein ho trade center ho angai ma banga ki bol panwa ading hitai tia an Phongdoh chu more akona galzam meilei hon Phamos anaw thu Phongdoh vin chuchi governorin ato gon chun meilei galzam ho azum so hi tin jong Phongdoh ve ke hon kain ho wa Nscn lut kin ading nge na kan bol jing vin government in eina sa povin ke ho don lova e ki koyuwa ke ho lo nunga more a border trade hon do ding ki go hin kathani naw e kila pi o hitin jong Meitei Council more hon Phongdoh ve more a kona galzam hon yen theita hin khu amanu hidan Thuho MCM in governor and head servin chule chuchi meilei galzam ho chu government in neletsa api kham howa khosa ham hidan Thuho zone head servin sumle pai hol na ding kanei lo zewin kacha teu ma khoding jing hil jing e tin jong MCM in Phongdoh ve Kangpopi district Liangmai ho khusung maren mai khusunga Nscn IM thingnoi mi hon Liangmai numei ho chunga thagum sonongwin Kangpopi deputy commissioner in curfew na Phongdoh in milong CSO NPO honjong thupun an bolvin alanga koiman thagum solo na dingin an het sa tawvi NPO ho hi Senapati district sunga milong ho adinga CSO alien pena anei o hi NPO hon aseina wachun galman cha hole thagum sona ho akina akibui ho jausen anga chi ova samna le mona omnidinga pan la chi zo ne ding vin NPO in an het sa tawvi alanga kuna akina akibo hon boina kho se the na ding ho abolo na ding vin jong NPO in an het sa vin thupi en asalo ho chunga gotna kepeding hitin jong NPO in Phongdoh tawvi thuso ichan hin ki chai tai thuso ngai ho jausin bon chawin ni khopa